دیسا دوباره و بخیراتنا سر چواراتنا تماشاوان عزیز ایدی داویه هفته دا اونزانو که هم مجارکا ما هم جی میوانه کی مه یا جی میوانه مهنه دستان حقیقتا د سربوری محمیان دا اف چیروک و چیروانوک یا جی امبیجن مسئله کو تنه گوتنه وقتی که هم چوچکن زاروکن جبو پداگوژی جبو که مزنبونا روح و بدن انسان گرینگن حقیقتا ایجا او دستان هنجاران بحثا دیروکت کن هنجاران بحثا خوارنو و خوارنت کن دوان دستان دا ام گلک شر و پفچونان یا جی مسئلین گرینگ ام هین دبن هن ذاتین کو سا قیمت دانه هن دستان هنه ایرو حیاج دستی مبه می بحثا یک جوان دستان همه بکن میوانه که من هیا استودیوی هم نویسکاره هم لیکولینره هم جی خباتکار و دلدار زمان کردیه جی برز احمد دمیری رو میوانیم خیرت از بینی خیر خوید سر چوارات هاتی ولی چاوی و نیشینه باشی راحتی شکر شدیر الحمد باشه ود خواست بهش راضی به اجیب صد دنگیم چک کتیه لی از باور دکم ام دست به صحبت خوب کنه و دنگیم جیوه به یعنی جبرکو مسئله خوشه یعنی ان شاء الله سر چوارات احمد دمیر تماشاوان عزیز گویا نویسکار جبرکو گلک پرتوکی ویجی در کتنه کسی کو دنویسین حسودی امان از دکم جبرکو نه سانه کو مرو بنفسینه دم و دوران وقت جرا لازمه حقیقتا يعني كتابويه كمين اف اسلاميه چواهات الجزيره اساوي كدكه يا راس كتاب ناوي تشكيدني بو لإيدي وك انادولو بو كتاب جناوي جوهري افجي تحليلك يه وقت زمين ده تحليلك كتابويه ياد ديان كو دركت قوله نوالا سيسبانه كو ايرو ام سيرفي كتاب زياتر ام بسكنن اف كتاب مهم اجبركو دناوا فرداجي بحثا دستانه كي تكرنو و دستانه جي قالك مثلا ين ديني اوليجي او يجواكي جي دوي واردانه دمو زمين افجي كتابا يا ماموسي دنيه اف چيروك ازبني نه دنه منه افجي جربين نوش جرباندنه افجي كتابويا داويجي ديروكا ايوبيين خلاطيه ان شاء الله دم وقتا ما تشيفه ام سيرفي كيجي ام خبر بدنا زبني دي دوباره سر چواره هاتي تماشاوان عزيز في بشدا از مساجن و ورناغرم له هكا برسكا وهبه يعني الا كي ويجي بوازن كو تبلي مساله مجاره مبفن يعني ويجي غوتنه كل سر غوتنا ما زيده بكن وجد کارن سر مالپر مین ین داویه هفته متکارن مساج خو پیام خو بشینه نوا پروگرام ده زگه بدم مساج و پیام و از من دیسا دوباره سر چوار قول نوالا سی سبانه و ام بجن دستانه از بنی جبرکو گلک جیان دا در باست به نه تنه ترکیه هیه لأذربيجان در باست به هناك ولات نين دنجي من وقت نزيك في تستانجي مديته ازمني بحثا شد که قول نوالا سی سبانه امتدا چد بینن یا دنجي زوارم سرفي مسئله جي چما تفيش خورا كر مجار تقو از وينا بكم كتابك برا هم بكردي بجي يعني بله اولی پرسا یکم قالات شدی که ناوروکا خوش چه پیکتی قولی نوالا سی سبانی براستی نوا خده دستانه که گرین بها دهندرینه قالا شعر صحابایان دکه دنابرا صحابایان و امبیشن غیر مسلمی و هیامه شعر دنابرا واندا قومیه قالا وی شعری دکه بله لگور وی دستانی دست پیکا شعر ده بسلمان تک دچن لبلی به گیهاشتنا حضرت علی دیگه جوی دری هوارا بسلمانان رنگ شعر ده گوهره و بسلمان سرکفت بن دناوا کتابه ده işte ev پیواژویا ونداکرنه و پیواژویا هاتنا حضرت علی و دوره تک چونا غیر مسلمه و هرمه ناوروک جوان پیکتی yani em diroke ki devirda dibinin دیروکه که راست دیروکه که tabi تشتین تید دستانی اساطیری تید هنن نکتیتون هنن لبلی به کرتایی یا جیم چه بیشن به کرتایی مجاره خود دیروکه
من درکی دا دیتو بو بحثا احمد خانیت کر اوکی کسی کو وقت مؤلف تخویات که هن ناوی احمد خانیش دا تشکیو صحیح yani وین افسان دی گلوویه که براستین لگور و کلینا ما بقاسی 10-15 سال سر خبرتین من نویسکاری و تثبیت نکر هن کس دبیجن احمد خانی نفسان دیه هن کس دبیجن بیجه اوی مکسی تقیت ایران نفسان دیه هن کس دبیجن خالد زباری نفسان دیه یا کو ما فهم کریه راست کتابن ayda نویسن ayda خالد زباری نسخه دست مده هیه لبلی یک ayda کسی دنجی دست مده هیه مثلا نویسه نسخه دست مده هیه ناوی نویسکاری کتابی yani مؤلفه و ملا بکره یکی دن هیه دناودا میم هیه یکی دناودا هیه زین العابدین می دیاربکر و آمدی وفات قدر ماشاب که یکی دن ملا کی حوال ماموسته کی می رحاویه اشخوا ناوی evet دیده جبوه یکی ام نکارن راست بیجه مؤلفی و اف کسه هر کسی اشخوا گیاشتی دستی که به ازبری ذاتیج ناوا ملتتی خواندن شخوا ازبر کرنه و فقرای داویم بیجن رسته داویم بیجن ناوی مؤلف هر کی بیه یا ناوی مؤلف تکرار کریه دوباره کریه یا جی دوسا ناوی مؤلف ناوی خوا گوتیه اوی اوایی براستین مؤلف ای راستین کیه هیچ اشکره نه بویه وک او که نفس از بنی مثلا ناواروکا از لیدنرم وک حلبستکیه يعني وسوى قافيه هنا دنافدا رديف هنا وفلان يعني وك وزن هاتي نفسان دني افجي دستان دني مثلا جوارد قاره جبكو دستان تدي وك نسرتي نفسان دني كتابه قولنا ولا سيسباني دناف كلاسيكين كردي دي جيدغرن يعني تايبت منديا و بلكي ايوه كلاسيكي مين كردي حمو وكي نازم بوكي البستانن وداويا وان بكافيه ورديفن یا ویجی همان شیوه ده هاتیه نویساندن ایجار شیوه نویساندن اوی زیده آسان و زیده خوشه امجی کافیه بی باشن جبو وی یکی جماعت می کردان مثال ام بیجن 10-15 مری جماعت کی لوده کی رولشتن دبی سید اشمر قالا قولی نوالا سی سوانه ویت نه ری و دری یک دو حب سی حب و دست بید که شخوا دخوینه حتی نیوی شوا ور برزه از برد. تو خو کتی جواتا کوسا يعني مثلا مقنعیتیه کسی که کد جواتا کی دا بحثاوک اوکی کربه يعني باور که از خو راستی هاتم شخوا ملا شخوا دست بکر بسم الله الرحمن الرحیم قالا شورو لجا دکر قالا جنگی دکر بویا وی بلی وقت جرع اول من گوهداری دکر اثر لی ندکولی مشخوا وکی دستانه شروع کم گوهداری کرد دوره کنگی من دست بنفساندنی و کلاندنی کرد لام گو سبحان الله و جماعت عین اف هلبست خواندن مشخوا گوهداری دکر جبو وی که ویا وندا نبویه یعنی چما کو تی ازبر کردن چما کو نوا جماعت دا به ازبری تی خواندن وندا نبویه هرکس دبیزش خو ایکو دبیزن ای مراقدار دنویسینن بوی آوای وک نویسکی گهاشتی روجا ایرانه نویسا مثلا یا هری که کاره بجه کینگ درکتیه yani که کو ای دسمت جدی هزار وک بجه نحصه دیوانا yani کتاب ناوروکا کتاب شخوا قالا شهر صحابایان دکه اف شهره لازربیجان پیک هاتیه yani de devre Hazreti Ömer de پیک هات ناوروکی قالی دکم ها اجار کتاب وکی نویسکی براستین کم زیده نگیاشتن دسمه هری کم مثلا ملابکر یاد دستی من و آزباری یاد دست من دست قاناد کردو da دحب نسخه هبون وانا حواله کی گرام بها گیاشتن دستی ملی دنیر مثلا ویاجی دما خود بنیره دما خودویه نوا کردان ده گریای وانا برف کرده خستی نوا کتابخانه مثلا توان نسخه عند نریز بنی خطی که مروان بنی مثلا قناد کردات لید نری یا جی ایکو کتن دستت روان دنری جدابون هی دناوی دا یعنی مثلا تنی وقت گور رسته داوی دقیق گوهرتنه که یان مثلا هن قونا خن ایدن دا هن ایدن دا تنن تشتی وصای مثلا یا جی دوینا مثلا چی دناوی دا تکیش خستیه بنیر از وها ببیشم پیشی پرسا اول بیشم دورا ناوروک چاوا آماده بو بیشم اف نسخه کو کتن دست من و یکو من دوره جدیتن همو مجارا وان یکه فرماسیونا وانا نفساندنی جی یکه راست دناو ده هن کلمه
guherin çêbûne ama iskeletê xwe tevahî yeke ayın qala wî şer dike dibê Müslümanla Arabistanê rê ketin hatin û duwa qonaxana çi serê wan daha dişer de çipê aynı tiş dibêjin heman tiş dibêjin lêbelê di dawî de wekî te got navê zilam misal Mela Bekrê êdî Xalidê Zibariye êdî Nizam Zeynel Abidînê êdî kesekî dine bi vî awayî hin ferq di nav de henin hin kelîme jî hen mesela hin kes dibê awa hin kes dibê şêwe hin kes dibê şîr hin kes dibêjin şûr hin kes dibêjin leç hin kes dibêjin şer bi vî awayî kelimeyê em bêjin bêjeyên ji hev cudabûnî di nav de hene ama ev ya nayê wê manê ku nusxe bi tevahî dijî hevin ya dûrî hevin bes ev heye rahmetî Abdullahê Warlî nusxeyek derxist ortê û ya gota Aîd Ahmedê Xaniye min ew nusxa dît lêbelê piştî çapûna kitêbê min dît ama ew ya keko ew ya bi serê xwe tişteke dibêjim ji van sîsebana cudatir e lazim e li ser wê bi awayekî taybet were xebitandin îjar Ew nexiste ew baskiya na min jê min got ev nusxeyek wanî heye te gohe telezê bolê heye lêbelê ez çû malbatê min got mimkîn ez wê nusxeyê bibînim lazim e meriv nusxeyê bi çavê xwe bibîne keko yani di vekolînan de falan bevan tune na di vekolînê de lazim e tiştekî wir şert e yani lazim e te bibînî tu nebînî nabe tu nebînî tê bibêjî filan kes gotiye nusxeyek wanî jî dest min heye min di kitêba Abdullah Warlî de min ew elbestana dîtin lêbelê orjinala wê nusxeya destxetî mixabin ez çûm me rica kir li malbatê wê çaxê ewa wan hebû taziya wan hebû hîn birîna wan teze bû gotin piştre piştre jî ne me firsedî ne wana gihandin korona şoket abi îjar nusxeyê din bi rastîn me yek bi yek rûpel bi rûpel riste bi riste me xwendin dan berhev û dijî ha di amadebûna vê kitêbê de me nusxeya gelerî me ew girt baz girt yekî melayekî rehavî nivsand û dûra seyda xwe gihan min got ezim navî Mihemed Emîn Xoce got min eviya nivsandibû me eviya bastan ê dijî me bûyre miqayese kirin kîja rista wî jê cuda ye jêrê notê de me xist me got rista divir de ev heye hek di nusxa a gelerî da tune bû me rast rast xiste nav metnê yani me got ev tune me bire têkeve nav ez dixwazim sa hinek malika jî ez bixwînim belkî temaşevan jî merak bikin ka çi dibêje em derekî vekir belê dijekî go bêje ez elîme zavayê pêxemberim siwarekî qewî me bi şubhê xezenferim ma qet wa ez nedîme xudan gurz û defterim ji serî wî ra hatime xudan sebr û meferim ma qet wî ez nedîme pelewanê ekberim her dewam dike yani belê ew çû li nik kafirî sekînî ji peyayê gotê tu min dibînî ew siwarek nadir e ew siwarê tu dibînî eliyê wek agir e bêje tu kê dişînî bila bibit hazir e ez benî ev newala sîsebanê mesela tam edvirda em bi devê mesela devê Hezretî Elî jî hatiye gotinê ev di şerran de keko pê ew dibe wexta di artêş tên hemberî hev di ordî tên hemberî hev ew edeteke ereba ye mesela çend qehremanê li hengê van henin derdikevin pêşiyê misal çar meriv pênc meriv divê pênc meriv biraz ji we jî bên hemberî me hele kî xurte kî tirsoneke pêşî evana lej dikin dûrê artêşên mezin dikevin ev yani Hezretî Elî wexta dikeve nav hember gawra wekî meydanê dixwîne yani wê kî ji we mêre bira were divê ez ê wana bikujim bi vî ev sîseban çi ez benî sîseban Sîseban deverek e sîseban deverek e yani bi rastî jî wexta min vekola min ciyê wê tespît kir tabii em pir wê çaxê li per meşiyan geriyan hin kesa gotin aliyê nusêbînê ciyeke hin kesa gol aliyê şirnexê ciyeke hin kesa gotin aliyê Yemenê ye na dûvrem bi cî ketin me tespît kir ku anha di axa Ermenistanê de cih digire yani di tarîxê de heya cihekî Qafqasyayê ye û ew cih Qafqasyayê anha jî navê xwe Sîsîkan di herêma Sîsîkanê de bajarek e di tarîxê de cara yekemîn Yaqut el-Hamevî qalê dike dibêje Sîseban bajarek e li Aranê cî digire li teniş cemekî teniş newalekî ye ew qas kesê xwe hene ew qas kilîseyê xwe hene dide nasandin ji ber ku Yaqut el-Hamavî bawekî eşkere danasîna vî bajarî dike
ev rivayet edin laliki demin yani zayıf demin. Ama şu an nesebiniz JK binavesi seban. He jar tekilya ve u tekilya beşin bu yere dem ne karnı çekin jiber ku bawe ki nviski mesela Yakut el-Hamevi qala ve sisebane dike lebel Yakut el-Hamevi qala sisebana nusaybini yaji a şırnakı nake tane Yakut el-Hamevi ne erdnigar nase me diji qale nakin jibo ve yeki me vekolan me iroji rewşaviya iro çavaya me ev bajaraji bicikir iro nüfusa xwe derdora 16,000 kesel ve deri kilisek دوی روژه ده مایا ده 100 سال هفتان ده لسر پیایه ایروژی عادیه چیکرین دوی تاریخی ده ایروژی لسر پیایه پشتی فتح کرنا و دریفش طرف مسلمانان و دکه دست مسلمانان پیشی چار خلیفه دورا اموی دورا عباسی دهیام عباسیان دا اف دور دکه دست شدادیین کرد کردی شدادی لوی هرمی بقاسی 100 سالی حکمرانی خود دومینه صلاح الدین yani bafkalivan bafkalivan bibêjin ji bo vê yekê ew herêma ji fetihkirinê hettanî avabûna vê Ermenistanê destê Müslümanan. Ahmet Hoca mesela ta baskirana ya. Mesela vê kitêbê vê destanê mesela di nava Ereban da heye yani ev ne Kurdiye bi Kurdiye yani orijinala wê jî bi Kurdiye mesela vê destanê aynı ji vê mesela bi zimanê Erebî heye ta hayjib bu yani kalaqet tişkî saati yani karın bejevine sadisat Kurdiye yani ve sadisat Kurdiye di nava Ereban da ezrasi destana wan nahati yani na lebeli le başur le Kurdistana Irakê ev kitap hatiye çap kirin nusxayeke bi hatiye çap kirin mesal ve dered ve hikayetu siseban yani siseban hikayesi Arabiye axi na nave ve forma Arabiye lebeli naverok bu tevahi Kurdiye aynı çirok yani hen kelimeye xwe hen risteye xwe cudane lebeli aynı hemen müşahede. Yani çima ve dibêjim belki Kurdî be ve ciyekî ku Kurd lê hebin mesela tu destanekî tu mijar ve tu cî wek ciyekî Kurdî li wê derê binav bikî şu qewlê newala sîsebanê wek ewkekî yani karin bêjin yani forma Kurdiye formeke yani yani saskirina hevokê jî Kurdiye qewlê newala sîseban قولین والا سیسبانی جارا یکم من وقتا زارو بوم دلی سیدا من دخن از دی کتابه که بدیو زمان سعید نورسی در راستی هاتم کتاباوی ناوی کتاباوی لمعات بو بله دی دسپیکی ده مدی وهاد بیشه دی ناوا کردان ده کتابه که بو ناوی و قولین والا سیسبانی بو کردی بله دوی من شیوا ویا نفساندن یا هلبسکی پر حس کر او قسم لی حس کر مرابو اف کتاب خوشی دو فرما و شیوه دا نویساند مگو الله اف کتاب چوا کتابه کو بدیو زمان عجبان دیه قال کریه و کتاب خوشی دو فرمه ده نفساندیه وکی مراقیه خورتانی هم ببیشن هم بشوپیکت اشتد دو روشه ده مدست پیکر حتی نیکو من نسخه بدست خستی yani نود نهان جاره یکم من نسخه نویسکی مدید بله دو هدی من نسخه دزید لیجه دکر Ahmet Hoca mesela ve destane ya jberko te lekolinek seri kiriye te nahap spore ve destane em tkare ve ke rahati bejin mesela jibu zaruk anatiye nefsandine yani jibu mesela mazın anatiye nefsandine yani jberko diroka gdina vedaye şardına vedaye hen mesele bu yer dina vedane basak cihan dike mesela devereki usa o kako jibu mazna ji o kako hatiye nefsandine o kako ev dirok bivine naha beri ku televizyon u radyo der ne ketibun zane beri televizyon ete bir amel beli radyo nahi bir amel radyo me beri de bu مزنین مالی جزارو کار را چیروک دوگوتن دستان دوگوتن وکی امبیجن بویرین دیروکی قالد کرن وکی دزانی دناوا کردان داجی دناوا ترکان داجی چیروکی انکل سر حضرت علی تی گوتن پرن بله بله دبی شوری خلچی آخست دبی پارچه کرد دبی نظام زنارک بو حد پارچه دجمنه بو چوا بو yani merv dikare veji ve dve beşe de behasibine yani jibu zarukan med kare hem jibu zarukan hem jibu mezinan çünkü de mijarin brastin pedagojik diye hani nasıl tabii yani hem şiret kirna zarukan hem ibret kirtina mezinan
هم وکی چاوا سرکفت بی چاوا دشارکی ده بنکفت بی yani sedemi wan yek bir yek şirove kiriye de deve baveki de deve diyeki de weki ji zaroya xware ji biraya xware ji bavê xware dibêjî wanî nekirin ji bo vêyekê têk çûn. Hezletê helî hat dibê şûrê xwe bakir, dijminê xwe bakir, hevalê xwe banî organize kirin bi ser ketin. Wê çay tu fêm dikî bi rastîn tê de hem şîret henin hem pedagojî henin. Yani wexta te dixwînî sûdê lê werdigrî bi her awayî. Me basa çîrokan kir, me basa zarokiyê kir, me basa bavûkalan kir. Me jî merak kir ez benî. Ji xelkê ji gel me pirsî. Me basa çîrokan kir yani. Ez ê wênim ser ekranê. Me ji gel mikrofonê xwe dirêjê gel kir li nava zikak û kolana. Me got gelo qe bavûkalên we ji bo we çîrokekî gotine an me yan ji hûn çîrokan anha وقتی که زاروکی و بر رازانی نموجوارا دبیجن آنها چیروک دیجیانا و دا چه تأثیری کرتیه؟ موی یکی مراق کرد، هکه ویژه مراق بکن و ترک اوصاب چوچک تسر اکرانه برو دیسا ملوی داره. جبون زارok û hîn bibin hem zimanê dayîkî çîrok ji wan re baş e, ji wan re pêwîst e. Çîroka em ji zariyê xwe re dibêjin, wexta ku berhêvarê ji wan re razên, an ji wan zimanê hînê dayîkî bi zimanê dayîkî em ji wan re çîroka dibêjin. Dibe şenga min, penga min, dayîk çûye zozana şîr xistiye guaşta derî dayîke xwe re veke û dawiya wî ji dibe me ûsad gotin. Ev çîrok ji bo zaroka ji bo pêşbûnawa za baş e. Pê mizin dibin, zarok wexta gohê çê dibin, heta mizin jî bin van çîroka dihesin û pê mizin dibin. Ji bo wan jî za baş e. Çend roj berê min çîrokek mixwend, ji zarokê xwe re min çîrok xwend, civatê dike. Çîrokê got em hîn bûn, em ji bavê xwe, ji diyê xwe, ji mezinê xwe, ji civata gunda, ji civata ixtiyara pîra kala em hîn bûne. Ê bawer ke çîrok li ser me çawa got bi cî girtiye û em pê kêfxweş bûne, muheqeq ew ê li ser zarokê me jî ew ê bi cî bigire û ew jî pê kêfxweş bibin. Çünkü ev ya dîrok e neticede tarîxê dibêje û em bi wê tarîxê em hînî gelek tişta dibin. Gotinê pêşinan em di heyata xwe de, di ştegaliyê xwe de, di xeberdanê xwe de, di civata de wexta got cî tê li ser wê xeberdanê ji bûna got ew xeberdan bê fehm kirin em va gotina em dibêjin. Haydata helle hut بدنا ملا حزار فوت وسف خالي شلا سوت مجد أبيزان داروت هاتنا قندا هاتيتا تراخ كني متاتا شمك دارك دايكتا قرباناتا لولو كرو واس قربانا لو كرو از حيرانم لو كرو yaşlıya mahane vardı bejin bela o zamane ki mesela غلا bu zamanı غلای نان تنه bu آب تنه bu yani هم شربزه bu زیاده صرفیات نکن زیاده خرج نکن تقول لازم تبي يعني تي مثلا مسألة تي سري أم بيش يعني بعدين زعم مرات يبي جواد دواء تشتغل بيجامة أنا نبيران tabii malume ve gelek mezne mej mara bahsavan çîrok û çîrvanokan kirine nesla meya kevin absa bejim ji berku ejî xwe wê neslê da dihesibînim hakikaten bi suud û bi şans bûn yanî wextê ku ceryan xusûseten diçû li henek ciyan wek zilmekî dihate dîtinê çûndina ceryanê min jî wek nimetekî dît ji ber ku wextê ku ceryan diçû o wext û demên yên çîroka bûn. Bavêm jî Xwedê jê razî be yên sehabeyan gelekî digot nav axaftinê de Ahmed Xwecê jî behsa wek bêjin destanên ku di navê de ê Hezretî Elî derbas dibin behsa wan yekan dikir. Ya rast qe ji bîra nekiriye yani ez jî anha mesela îmkan bivînim zarok marok tên derdor em ez wan re çîrokan dibêjim. Li gund heta navêm danî bûn hinek malan de gotimin çîrokbêj yani ji min nav gotimin ez hez dikim ji çîroka bêjim zarokan re ji ber ku pedagojiyek heqeten navê de heye. Ez benî me behsa pedagojiya vê yekê kir. Dîrokek heye mesela dîrokek divir da tê nivîsandinê em bêjin
yani tiştekî ku nepenî bû heta niha ve şartî bû divê destanê da dibe ku di wextê xwe da diyar bûbe yani ji ber ku kesekî ku vêna binivîsîne divê dîrokê ji zanibe divê hinek lêkolîn kiribe ne tenê nivîskarî divir da erê hunerek heye ji ber ku bi wezin û bi qafiye hatiye nivîsandin divê ji xwe ew kes hunereka wî ya vî şeqî hebe lê devera din da jî divê hem dîrokê zanibe hem divê pedagojiyê zanibe hem divê usul û erkanê zanibe ji ber ku wek kompozisyonekî tê nivîsandinê ez wisa xeber dim kî dikeve bîran Ehmedê Xanê dikeve bîran tê nûbahara biçûkan da ev heye yani ji mezinbûnê tiştê mezin çi heta biçûkbûnê wek pedagojî yani wî jî nivîsandiye ji bo ku zarok fêm bikin di şeqê wê dîrokî çawa dibîn ez benê divê çîrokê da vê destanê da Yani divê destanê de ji xwe ji naverokê tê fêm kirin ku di heyama belavbûna İslamiyetê de şerrek qewmiye û qala wî şerî dike ji naverokê û ji navê ku tê derbas dibe merê fêm dike ku ev şerra li aliyê Qafkasyayê pêk hatiye û em bêjin fedakariya Müslümana wê çaxî işaret dike ji ber ku destanin hin kes tevlî şer kirine misal nava vê destanê da kesayetiya herî berbiçav Hazreti Aliye ne wisa belê lêbelê di dîrokê de em dizanin ku Hazreti Alî neçûye fetha Azerbaycanê ya jî Kafkasyayê neçûye wê derê lêbelê fethkirina wê herêmê di dewra Hazreti Ömer de pêk hatiye yani wê heyamê Hazreti Alî hebûye ez dibêjim millet ji ber ku li Hazreti Alî hez dike dixwaze ku di her serkeftinê de parekê ji wî re veqetîne yani li wê derê cardin tiştê wisa mesela li herêma Semsûrê li herêma Ruhayê Ebu Zer el-Ğıfari ne hatiye wê herêmê lêbelê milletê me ê wê derê dibêjî navê herkesî Ebu Zer e navê xalekî min bixwe jî Ebu Zer e jar yani lêbelê di aliyê dîrokê de em rastî hatina wî kesî nedîtin yani jar fethkirina Kafkasyayê bi rastîn di heyama sahaban da pêk hatiye ev yek tespît ya din sahaba hatine wê derê dudu jar bi aliyê em bêjin çavkaniyên dîrokî de em vêya teyîd dikin hatine wê derê wana dibêjin şer di navbera Müslümanan û em bêjin gayrîmüslîmê wê demê ki serokatiya wê demê destê Mihraniyan da bûn Mihranî mîrektiyek bi Sasaniyan va girê dayî Kurdin yani bi Sasaniyan va hin kes dibêjin Sasanî Kurdin yani bi gumanek mezî jî Kurdin lêbelê Faris tên hesibandin ama Kurdbûna wan jî berbiçav ev mîrektiya em bêjin Mihranî û Müslümanan da di navbera wan da peyman pêk hatiye di wê peymanê de navê Kurdan derbas dibe dibêje ku evê xelkê Azerbaycanê xelkê Kafkasyayê dibe evê başa xwe bide vergiya xwe bide em bêjin rêvebiriya Müslümanan jî qebûl bike bes evê dest nedên Kurdên sê qewmê Kurda tê jimartin wê derê sê beşên Kurdan dibe hûnê dest va Kurdanan nedin û vana jî dibe evê li ser em bêjin axa xwe jiyana xwe bi awayekî azadane bidomînin û dibêjin evê di şahiyê xwe de em bêjin kêfxweşiyê xwe de dibe bazdana xwe wê bikin tiştekî balkêş yani îro jî di kêfxweşiyê Kurdan de ya herî berbiçav govend girêdan e govend tê girêdan yani dawetek bê govend nabe nîşanek bê govend nabe sunnetek bê govend nabe û ev em bêjin evaya xistine nava peymanek fermî yani û diye di kêf û şahiyê wan de hûnê dest nedin wê rex û lîstigandina wan qarşî nebin wan Müslümanan jî gotiye temam bira baca xwe bidin bira bi dijminê me re yekîtiyê nekin bes ez dibêjin em vêya ev tê fêm kirin di dewra Hazreti Ömer û Hazreti Osman de Kurd li wê herêmê hebûne navê wan di peymanê de derbas dibe û îro jî ew navên herêmên ku tê jimartin di axa Azerbaycanê û Bakurê Îranê de cihî dikirin ji bo vê yekê aliyê dîrokî em jê fêm dikin wekî din têkçûna gayrîmüslîmê wê heyamê em jê fêm dikin yani Müslüman bi ser keftine bi rastîn jî yani di aliyê dîrokê de em lê dinerin Müslüman bi rastîn bi ser ketine û we herêmek hetiye destê Müslümanan bi awayekî azadanê jiyana xwe domandine wekî berê li alîkî êrişî Sasaniyan li alîkî êrişê Bizansiyan azad bûne dibin parastina Müslümanan de
و وەکی din aliyê coğrafîk de tiştalê de elmî çawa mesela qala nevalekê dike qala bestekê dike qala çemekî dikin demek ki şerê ku pêk hatiye bu yerên ku pêk hatine li mintiqek wisa pêk hatiye bajar li tenişt wî çemî bûye bajar meniş bûye di navendê de qesrek hebûye di xwediyê wê qesrê mîrê wê herêmê bûye îro mesela wexta ku me vekolan sîsebana îro em bibêjin bi rastî ew çema heye ew nevala heye bajarê dîrokî li hembere kînîseyê xweyên êl wê heyamî man îro ser piyanin lê mixabin îro dest Ermeniyan derê yani axa bisilmana bû ketiye destvan îro te bahsa wê deverê kir hinek fotoğraf jî divirdane fotoğraf guncav be sane fotoğrafên ew kê hene divirda mesela bas kenîse û filan bêvan hatta divirda te ew jî xistiye ez benî te wek xerîteyek jî xistiye nexşekî jî te xistiye vê derê mesela ev vê nexşê ciyê ku ev bûye li divirda derbas bûye newsa ev devere binêrin temaşa ev dever û bahsa me bahsa dêra kir niha hinek dêr jî hene dûrda mesela ev dêr heye ji wê heyamê zav dêr dişibe dêra ya Qersê ya rast nêzî hevin wiha dêra nêzî hevin newsa nêzîkê hevdûne ev jî dîmenê ew kê ye dîmenê yên wê menteqeyê wek gundekî ye ne o dever yani 16,000 kesan a ser jimara wan o zafin ya 16,000 zafin şevka wan sulavan filan bêvan jî ez benê ez dixwazim sa te dî her çîrokek ya ji her destanek te dî bi usulekî dest pê dike em mesela wextê ku dema em bêjin nûjen em binêrin ya jî em dikarin bêjin ne dema klasîk em binêrin destanê me wisa ya jî çîrokê me wisa bi heman gotinê dest pê dike mesela dibêje rojek hebû tune bû ji xwedê Misir ti kesne wisa dest pê dike ev destan ez mesela destpêka wê lêrên te heke îmkana te hebe ez dixwazim tu jî bixwînî mesela çi dibêje ez ya kîja bixwînim destpêka yani destpêk rekî xwe yek e destpêkeke mesela ji wel gotî bismillah bismillahê dest pê dike ev aynı usula Hemedê Xanî belê he yani elbesvanên me hemû wisanin qala bismillah dikin qala xwedê dikin qala pêxember dikin û dûvre derbasî mijara xwe dibin tamam dî malûm mesela xwetê ku tu nivîskarî xwetê ku tu dinivîsînî tu ji nivîskarên beriya xwe tu ji wan sûd werdîgrî tabii tu ji wan usulekî hîn dibî tu ji wan şêwazekî hîn dibî ev aynı wek mesele ew kê meseleya medreseyê mesela medresê te usulê erkanê hîn dibî rabûn rûştandinê hîn dibî tu mezin dibî tu êv li pey te tên tu ji wan hînê wan dikî vê mesele di nivîsandinê de jî elbet heye yani belê lê beriya wî min neyît bû yani mesela Feqiyeta Îran wisa ne nivîsandiye Malayê Cizîrê tema ew jî usuleka wê lê Hemedê Xanî mesela baş diyar dibe yani ez îlekî dixwazim vêne bikim malê Hemedê Xanî ya ji wel gotî bismillah sümme wel hamdulillah bismillahê xaliqî ew e rahîm û rehman huwallahu razıqî ew e mu'min û me'nan bi qewlê xwe sadiqî ew e fatirê eyan bi hemdê xwe layiqî dinya bû çerx û dewran bi hemdê her layiqî di kullê wext û zeman edvere tabi bahsa ew kê ev destpêka ew kê da bahsa dîn û diyanetê jî dike belê ez benî wisa em vê mesele henekî kom bikin belê di destanên me yên yên wisa dema klasîk da mesela zam wextê te dema te çêbû ku tu jî muqayesekî jî bikî li ser vê meselê ev tarz û usul û navarok nîzîkê hevdûye yani me divê illekî bi İslamiyetê bi vê meselê girê bide destanên Kurdî diyan mesela behsa dema klasîk din behsa dema klasîk de behsa bûyera mesela kirin bûyerên civakî yani ev kitêba wexta em dixin nav beşan dixin nav sinifan em li aliyê zimên ve dixin klasîkên Kurdî di aliyê mijarê ve jî dixin klasîkên İslamî ji ber ku qala belavbûna bisilmantiyê dike lêbelê bi zimanê Kurdî veya şîrove dike ji bo vê yekê ev kitêb him di nava klasîkên Kurdî de Kurmancî de him jî yên İslamî de cih digire di vî warî de çavkaniyek girîng e jî
هک ده بزانوی ام بیشن تشتی و اساطیری جیوه قتینی افسانوی اغلتی جیوه قتینی مجار که خوشه یعنی دکانی هم مسلمان چاوا حرکت کرنه چاوا غیری مسلمان را تکیلی چه کرنه هما چونه وی داره و بسم الله شور کشاندنه ایریشی وان کرنه یا دو یا پیشی تکلیف کرنه چاوا مناسبت چه کرنه یعنی اف کتاب دوی واریدا مینا که بالکشه بله از بینید مثلا و کتابا یا گویی بیا کتابک جبر کو هم دستپیکاوی هیه هم بخواه دستان هیه تقول من بخديتيه لجواتا في دستان قوتنه بله مثلا او جوات شوانن تي مثلا مولود مهنه مولود خطيكو عم دخينن بله جبو دمك قيمتها ام هلد بجيرن مولوده يج مثلا بريا دعوات عندجي بريا خوارنه مولود تدانينه بله دروجي مين جرينج دا مثلا جيكي جرينج حقيقه مولود خواندن يعني جرينج هيجي اف چان دوام دكه يعني نوا تركان دا جيه كم بيجي نوا عربان ده هيجي هي لنوا ما كردان بر بلاوه اول كدر تي خواندني يا براهجا يعني مخابن نها نمايه نمايه نه جبركو تلفزيون دركتن تلفزيون براستي وكي اگرتي كه و ناv چاندكي بشوتينه چاوا بريد ناوا كردان ده belki hin kem lugunda hebin yani ez ve kesin ilam ne bejim qediyabe bejik keme yani beri lugunda ke ko ode hebun ode ماله ديوان يعني دچون و اوده رو دنشتن ظلام و خورد و زاروک مزنه و اوده یا مزنه وی گوندی دست به خبردان دکر مجاری وان هبون مثلا ام بیجن ای روزانه جی هبون ای دمی درین جی هبون مثال چاندنیا گوند د چه روشه ده قلاوی دکرن یا پزو دواره گوند هبون قلاوی مجاری دکرن یا دزیک بیه قلاوی دزیه دکرن هک بو yerek تنبایا اوی مزنه گوند بگوتا işte سیدا کیه فقیه یا ملایه هت تجمر دستانك حضرت علي بخوينه يا جي تجمر چند بيت احمد خاني بخوينه يا تجمر فقيه تيران بخوينه تنهيري او ملا او فقيه او سيدا كيل ويدري بسم الله بگوتاو بقاسي 10 دقيقه 20 دقيقه نصف ساعت كي تا کو بگوتا قديه سيدا اويا يا جي مزنه اوده بوتا بسم درباسي مشاركه دبونا yani ev odayana veki mektebek yebun. Yani ev şeyni ev milleti ku tevli ve civati de bu brastin ev çanda de ve cemaati tev hev verdigirt. Xordeki 15 sali hek 5 sala 10 sala ev civata de domand çi mezune ve dere çi faqih seyda ve dere buna agayi hamuyan verdigirtin. Jbo ve yeki ev odayana brastin jbo nakil kirina nimşi pişt xwe وظیفه پر گرینگ دیدن وکی پرک چانده بون لی مخابن بلابونا تلویزیونه ev çavkaniye me xetim andın ama hege televizyonê men ji bo belavkirina vê çandê roleke girîng bilîzin edibêjimê dewsa wa odayana belkî bigirin hêviya me jî ew e radyo û televizyon hege girîngiyê bidin vê mijarê li ser çand û kultura em bêjin a millet car di wergerînin millet bi wêneyan bi misafiran bi kitêban bi çîrokan bi destanan bi hikayetan bi elbestan ez bawerim wê fonksiyona a odeyan cemaatan ew ê car de wê wezîfeyê hilgire ser xwe û bi millet re parve bike. Destxweş min destpêkê de gotibû mesajê wezê bixwînim li Diyarbekir mesaj hatiye ji me re Mihemed navê Mihemed gotiye min bi xwe jî vê destanê ji malê me gund min guhdar kiriye ji ew mala rehmet kiriye piştî wî jî kes vê destanê ji me re negotiye yanî ji wextê ku te xwand destpêkê xwand ew kete bîra min wê rojê ketiye bîra min ji emirê min 75 salî ye ya ji 75 wê çaxê vê nifşê kes nizane ji xwe vê ewkê li Îranê mesaj hatine li Selmasê gotiye Selmas zanî ez benî Kurdê me li wê derpirin temaşevanê me jî gelekî hene dibêje ji ber ku belkî nîzîkê hekarî colemergê em li cem me vê destanê dihate xwandin wê derê jî nehatine demek ki yani. Belê. Hîdî dê xilas dibe tabii ev yek gelek spas ji bo mesajên we peyamên we gelek spas ji bo te jî mamosteya. Merhaba. Te dikim mala te jî ava be. Hadi ji razî be inşallah teala. Hêvî dikim xebatê te da serkeftin û her berdewamî çêve ji ber ku ev kar û xebat çiqas berdewam dikin hew qas bi qîmet dibin.
Aynı vaka karê me televizyongeriye her çi qas programek du ve dirêj bive qîmeta wê tê zanîne nivîskarek ji her çi qas berdewam bike nivîs binivîsîne qîmeta wî jî ber çavê me zêdetir dibe. Xebatê te de serkeftin ez dixwazim ez bênî mala te ava be qewlê newala sîsevanê me nivîskar Ahmet Demir re xeber da îro mêvanê me bû. Sibê di heman saetê de saet nehê şeveqê da dîsa me li gel vê de bi hevdûra bin ew ê diheb ciwanên wisa delal siweregê ew vê mêvanê min em ê hem muzîkê li vê derê bilind bikin hem jî em ê li Urfayê, li Rihayê, li Siweregê ew kesên ku nayên nasîne berhemên xwe hiştine em ê hinekî behsa wan yekan bike. Heta wê qasî bîne xêr û xweşiyê da emanetê Xwedê.